Swastiastu. Idodane sareng sami sane wangiang titiang. Mungguhin darmu wacana sane jagi atur uningayang titiang. Memurde nepasin kuentenan panglimbag COVID-19 rikale melajah kelompok. Idodane panureksa miwah pamilet pecantokan sane kusumayang titiang. Sayu akti sekadi mangkin rumah sesami sampun uning ring kuentenan kauripane pemekasi rike ring Bali sane ketah kauningin. Kantos mangkin kuentenan COVID-19 kantun ngelimbag ngerabde jagate sami. Kuentenan pandemi virus corona kemargiang pikobat ring makesami wawidangan. Nenten wantah ring kesehatan kemanten nanging ring widang ekonomi, sosial, agama, pendidikan masih sampun keni. Raris napi sane prasida iraga laksanayang. Pandemi nenten je nembakin iraga mangdarumakat asah, asih, asuh sareng sawitra miwah keluarga. Punika mawinan iraga mangdenye urati ring kesehatan iraga antuk parilaksana sekadi nguacikin tangan ngangge masker tur nyaga kewintenan wates iraga sareng semeton tiosan utawi nginggilang protokol kesehatan. Titiang sane mangkin jagi ngaturang makudang-kudang contoh pekarian sane prasida kelaksanayang mangde prasida rumaket sareng keluarga tur semeton. Idodane semeton sinareng sami sane wangiang titiang rikala melajah sareng-sareng rikala ngemanggihin kemewahan ring pepelajahan sepatutne mangde iraga sareng sami saling welas asih lan tendemit teken kuikanan sane iraga druwenang. Iraga dados metaken utawi nguedarang kewikanan iraga sareng lianan dados nganggen media sosial, chatting, video call, utawi nganggen aplikasi Zoom, miwah Google Meet. Sane mangkin ngiring sikiang pikayune midabdabin kuentenane nepasin COVID-19 puniki antuk stata nyaga pedewekan soang-soang turmaning ngelingang protokol kesehatan ring kuentenan dewek mangde stata nyaga ajeng-ajengan sane sehat. Elingang ring sajeroning iraga melajah kelompok sepatutnya ne mangde prasida nguatesin pedewekane sareng semetone sami. Yening punika kemargiang antuk luring mangdane semetone sami sutindih ring protokol kesehatan punika sampunang meboya sampunang ajerih ring kayun mangdestata nek tegang kayun ngupepira kahanan pedewekan tur palemahan saha pawongane sami naler ring parahyangan naler. Inggih idodane
sareng sami sane banget kusumayang titiang. Wantah kadi asa punika mungguhin darmu wacana titiang ring galahe sane becik kadimangkin. Makawat sanane atur puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi, 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 Om.